tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za Good Rich TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Irakoze Mike. Kwanga bw'ibyuma turi kumwe na mugenzi wacu Ben niwe mungeri. Amakuru yacu araza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko kugira ngo igihugu kigere ku cyerekezo cya 2050 kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi bidakwiye kugarukira ku gutanga amasomo gusa, ahubwo ko bigomba no gutanga ibisubizo bishya bishingiye ku bushakashatsi no guhanga ibishya. Turaza kandi kubabwira ko bamwe mu baturage bakorera muri centre ya Gihembe iherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera bavuga ko ubucuruzi buciriritse bwabahinduriye ubuzima ku buryo bugaragara hanze y'u Rwanda. Turaza kubabwira ko Minisitiri w'Ubuzima wa Kenya Aden Duale yatangaje ko ku itariki 17 Gashyantare 2026 iki kigo cyakiriye doze ibihumbi 21 z'umuti mushya wa Lenacapavir Yensungo urinda abantu kwandura agakoko gatera sida, kikaba icyambere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba giteye intambwe. Amakuru arambuye ni mukanya. Ikaze ku makuru mu buryo burambuye. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko kugira ngo igihugu kigere ku cyerekezo cya 2050 kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi bidakwiye kugarukira ku gutanga amasomo gusa, ahubwo ko bigomba no gutanga ibisubizo bishya bishingiye ku bushakashatsi ndetse no guhanga ibishya. Reka tubyumve na mugenzi wacu Aisha Nyirambonigaba. Kuri wa kane tariki ya 19 Gashyantare 2026 Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko kugira ngo igihugu kigire icyerekezo cya 2050 kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi bidakwiye kugarukira ku gutanga amasomo gusa, ahubwo ko bagomba no gutanga ibisubizo bishya bishingiye ku bushakashatsi no guhanga ibishya. Ibi yabitangaje ubwo yarari mu nama yiga ku kongera gutekereza uko amashuri makuru na za kaminuza byagira uruhare mu bushakashatsi no guhanga ibishya mu Rwanda, gushyira ku isoko ry'abakozi bafite ubumenyi buhanitse, gushaka uburyo burambye bwo gutera inkunga ubushakashatsi ndetse no gushimangira ubufatanye hagati ya kaminuza n'inganda za leta. Minisitiri Nsengimana Joseph yakomeje avuga ko uburezi bifite uruhare rukomeye mu rugendo rw'impinduka no kugera ku ntego z'iterambere rirambye. Yavuze ko kandi bari gutekereza ku cyerekezo cya 2050 ndetse na gahunda ya NS2 aho kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi bigomba kurenga ku buryo busanzwe bwo kwigisha. Yavuze ko bigomba gukorwa mu buryo bwo kuvumbura, guhanga ibishya no gufata ibyemezo bishingiye ku bimenyetso. Minisitiri Nsengimana Joseph yakomeje avuga ko mu Rwanda hari intambwe imaze guterwa mu mashuri makuru no kongera ishoramari mu bushakashatsi n'iterambere, aho amafaranga igihugu cyashoye mu bushakashatsi n'iterambere yageze kuri 0.79% by'umusaruro mbumbe w'igihugu mu mwaka wa 2023. Gusa yagaragaje ko hakiri umubare muto w'ibigo bikora ubushakashatsi. Avuga ko amashuri makuru na kaminuza bigomba gushyiramo imbaraga. Mu gihe kandi gahunda y'igenamigambi y'imyaka 5 y'amashuri makuru iteganyije gufasha kubaka gahunda ihamye kandi ihuriweho y'ubushakashatsi no guhanga ibishya ku rwego rw'igihugu. Ni mu gihe inama y'igihugu y'amashuri makuru na kaminuza igaragaza ko iterambere ry'u Rwanda rishingiye cyane ku ruhare rw'uburezi, bityo hakenewe kuvugurura imikorere y'ibigo by'amashuri makuru, kongera ubufatanye mpuzamahanga no kubaka uburyo bw'ubushakashatsi buhuza ireme, uburinganire no gukemura ibibazo by'abaturage. Iyi nama yitabiriwe n'abarimo abayobozi ba kaminuza zitandukanye mu Rwanda, ibigo byigenga, abayobozi bafata ibyemezo mu nzego za leta, abafatanyabikorwa n'inzobere zitandukanye mu rwego rw'igihugu no mu mahanga. Aisha Nyirambonigaba, Good Rich TV. Mugenzi wacu Aisha Nyirambonigaba turamushimiye cyane. Hanyuma mu yandi makuru twabateguriye, komite ishinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuzamura igipimo cy'inyungu fatizoho 0.50% kigera kuri 7.25% mu rwego rwo kugabanya igitutu kizamuka ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu gihugu. Reka ibi tubyumve. Komite ishinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuzamura igipimo cy'ingufu fatizoho 0.50% kigera kuri 7.25% mu rwego rwo kugabanya igitutu kizamuka ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu gihugu. Byatangajwe kuri wa 19 Gashyantare 2026 nyuma y'isuzuma ry'ubukungu bw'imbere mu gihugu n'ubw'isi n'iteganyamibare ry'izamuka ry'ibiciro mu gihe kiri imbere. Imibare igaragaza ko mu gihembwe cya kane cya 2025 umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wageze kuri 7.4% uvuye
yavuye kuri 7.2% mu gihembwe cya gatatu. Mu kwezi kwa Mutarama 2026 ho wageze ku 8.9%, urenga imbango genderwaho za banki nkuru ziri hagati ya 2% n'8%. Guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yavuze ko iri zamuka ryatewe hanini n'ibiciro by'ingufu, ibiribwa byangirika vuba, ibiciro by'amashanyarazi byashyizweho mu mpera za 2025 ndetse n'izamuka ry'ibiciro bya serivisi z'ubuzima ndetse n'uburezi. Nubwo bimeze bityo, banki nkuru y'u Rwanda iteganya ko mu gice cya mbere cya 2025 izamuka ry'ibiciro rizaguma hejuru gato y'8%, ariko rikazatangira kugabanuka rikagaruka mu mbago ngenderwaho mu mpera z'umwaka 2026. Nubwo ubukungu bw'isi ukomeje guhura n'ibibazo by'ubucuruzi na politiki mpuzamahanga, bwazamutse ku gipimo cya 3.3% mu mwaka wa 2025, kandi biteganyijwe ko buzaguma kuri icyo gipimo no mu 2026. Ku ruhande rw'u Rwanda, ubukungu bwakomeje kwitwara neza, aho bwazamutse ku mpuzangendo y'8.7% mu bihembwe bitatu bya mbere bya 2025, hejuru ya 7.2% byagaragaye mu mwaka wa 2024. Ibipimo byihuse byagaragaje ko mu gihembwe cya kane cya 2025 ubukungu bwakomeje kuzamuka cyane. Mu bucuruzi mpuzamahanga, ibyoherezwa mu mahanga byiyongereho 14.1% mu mwaka wa 2025, byatewe n'izamuka ry'ibicuruzwa byoherezwa hanze birimo kawa n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibikomoka ku buhinzi bitunganyirizwa mu gihugu nk'amavuta yo guteka ndetse n'ifu y'ingano. Ibitumizwa mu mahanga nabyo byiyongereho 6.9% bitewe n'itangwa ry'ibiribwa by'ingenzi n'ibikoresho by'ishoramari bituma icyuho cy'ubucuruzi cyiyongera. Guverineri Hakuziyaremye yavuze ko ifaranga ry'u Rwanda ryagaragaje umutuzo, aho ryataye agaciro ka 4.4% gusa ugereranyije n'idolari mu Ukuboza 2025, ugereranyije n'9.42% mu mwaka wa 2024, bitewe n'izamuka ry'amadovize aturuka ku bukerarugendo n'ay'abanyarwanda bohereza mu gihugu. Banki nkuru y'u Rwanda ivuga ko izakomeza gukurikirana hafi uko ubukungu n'izamuka ry'ibiciro bizagenda bihinduka, kandi yiteguye gufata izindi ngamba mu gihe bibaye ngombwa kugira ngo ibiciro bisubire mu mbago ziteganyijwe. Irakoze Mick, Goodrich TV. Bamwe mu baturage bakorera muri centre ya Gihembe iherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera bavuga ko ubucuruzi buciriritse bwabahinduriye ubuzima ku buryo bugaragara. Mugenzi wacu Patrick Twishimire yaduteguriye inkuru. Tubayeho nabi, amibere yatwishe, twajya kurira harahirya ugasanga umuntu tuwarete niyi umunsi wose, ariko aho yazi abamotari niho barira. Mu nkengero z'umujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera muri santere ya Gihembe, aho izuba rirasira karekare cyane rikanasiga ishyaka mu mitima y'abahatuye, hari inkuru y'icyizere n'umuhati ikomeje kwandika amateka mashya. Ni inkuru y'abaturage kandi batinyutse bagakura amaboko mu mifuka bagatangira gukora imirimo ibateza imbere, bakaba bavuga ko ngo ubuzima bwabo bwahindutse binyuze mu bucuruzi buciriritse. Jean Claude Ndengeyingoma na Sibomana Marie Claire barasobanura uburyo ki batinyutse bagatangira gukora ibibateza imbere. Impamvu atumye dutinyuka, natangiye ndi umunyonzi, ntwara amagare, ntwara abagenzi hano muri Nyamata. Buri igihe kiragera, ubwo nari mfite banke nakoreragamo bitaga urwego nkajya mbitsamo neza nk'umuturage wabo. Njyewe nacuruje mu masoko, nkacuruza ibitunguru, nkacuruza ibintu bitandukanye mu masoko, mbona ntibigenda neza, mfata umwanzuro wo gushinga resitora. Dukora akaresitora, duhera kuri capati, amandazi, icyayi, tugenda tuzamuka, tubona bigenda neza nta kibazo. Ubu ngubu ibintu bimeze neza, tugenda tubona abakiriya inaha ku Gahembe. Hari inshuti zacu z'abamotari muri kuzibona, bose baratwitabira kubera isuku dufite, kubera ko dukora ibintu biciye mu mucyo bimeze neza. Nkaba mbona bigenda byaguka, tugenda tuzamura, nkaba mbona turi mu nzira nziza yo kuzamuka no gutera imbere. Abantu bashobora gushaka umushinga, niba ubonye ukoze ibintu bimwe ntibigende neza ugahindura ukajya mu bindi. Niwacuruzaga ibintu ukabona bitagenda, bititabirwa cyane, ushobora guhindura ugashaka undi mushinga ukora, ugakora umushinga mwiza, ukabinoza, ukabinyangamugayo, ugakorana isuku, byanze bikunze bigenda neza. Ikibi no gucika intege. Igihe kigeze noneho baranyizera, mbaka inguzanyo baranyima. Maze kuma inguzanyo biba ngombwa yuko bishobora ko ngomba guhindura imikorere. Maze kuyihindura, nahise nsanga gahunda yo gukora akantu k'akarimantasiyo ngaho mu Gahembe.
agahembe nkajya nkora amacapati, nkajya nkora amandazi, ayo masambusa, ibintu barabyitabira, nkakaranga ibishyimbo. Yakigeze noneho nkora resitora, mbona abamotari baba inshuti zanjye, abaturage bose baba inshuti zanjye, baranyitabira. Noneho umushinga wanjye uricara urakomera, umaze gukomera noneho ndashaka kongera kugira ntagura ibikorwa biturutse ku rwego nibwo rwatumye niteza imbere. Ibyo byose ndabikesha urwego. Hanyuma rero turagira ngo ugire ubutumwa uhereza by'umwihariko abantu batuye muri aka gace cyangwa se abandi bantu bumva ko kwiteza imbere bidasabwa kuba umuntu afite igishoro kinini. Ubundi kwiteza imbere ntabwo bisaba igishoro kinini. Nagujije makeya, nagujije ibihumbi 100 amaze kubinguriza, mpita mpanga uwo mushinga, mera ku ducapati, ayo mandazi bigenda byaguka, ngenda nongera utundi dufaranga, ngenda nunguka. Umushinga wanjye rero umaze kwaguka. Ikintu nakwifuriza, nashishikariza abaturage bafate bagane bagana banki zajya baguriza biteza imbere. Nanjye nuko kuko nabigenje, ubundi baguke banere neza. Bamwe mu baturage bahahira muri iyi santere ya Gihembe n'abakora imirimo igiye itandukanye muri iyi santere bavuga ko batakigurwa no gukora ingendo ndende bajya gushaka amafunguro mu yandi masantere. Abakanishi niho barira, abanyamagare niho barira, ni kwa marikeri. Ukigera mu cyapa muri zebra crossing niho umusanga. Hari icyapa cyanditse, hari kame ku nzu hano mu byapa ngaha. Ukihagera usanga kwa marikeri. Uyu uhageze buri kimwe cyose uracyasanga. Icyayi cyiza, buri kimwe washaka wakibona aho ngaho. Reka kuntu ngana, hera kuri giye kuntu ngana. Nari narwaye inzoka zarakize kubera marikeri. Ariko ahandi hose byari byaranze. Ikintu nabwira abantu batuye muri aka gace, ahubwo bakwisanga hano bakareka kujya mukubita harahirya, bakareka mukubita harahirya, bakaza kwa marikeri. Ko byose birahari. Icyayi cyiza cya mukara, ahubwo nge namushishikariza kugishyira ku gihumbi cyo cyayi. Icyayi wari wabona icyayi gifashe ni hano kiri rero. Capati nziza ni hano, ibishyimbo birahari, amandazi arahari, imvange yawe wari wayirya, umureti wokagira imana. Ubwo nawushishikariza ngo uzaze umuntu w'umunyarwanda wo mu Gahembe yakaje kwa marikeri. Rero kuntu ngana sindi umusore, ibyo byose bibaye ndi kwa marikeri. Yego, natwe abakanishi ni hano turira, abashoferi ni hano turira. Nta muntu utariranga, ahubwo n'uwaheze inyuma aze hano kwa marikeri. Aba baturage kandi bavuga ko ngaho batinyukiye bagakura amaboko mu mifuka bagatangira gukora imirimo ibateza imbere. Hari aho bavuye ndetse kandi ngo hari n'aho bageze. Hahindutse ibintu byinshi cyane. Abo bana banjye bararya, hari igihe baburaraga abana banjye basigaye barya, basigaye bameze neza, akavuguto barakabona, ako gacyayi bakakabonera igihe. Urumva rero ko umushinga wanjye urimo kwaguka umeze neza cyane. Birahinduka byinshi cyane, tubayeho neza, abana bariga bakambara neza, tukabona amafaranga make yo gusevinga. Ndahamya nashidikanya ko tuzagenda tuzamuka umunsi ku munsi. Mu gihe kandi hari bamwe bagitekereza ko amahirwe ava kure, hari abagabo n'abagore batuye mu karere ka Bugesera bahisemo gukora ibibateza imbere bitabasabye ibya mirenge ndetse n'igishoro kinini. Bakaba bavuga ko kandi ngo kuri ubu rwego bagezeho bashobora kuguriza umuntu nawe akaba yatangira gukora imirimo imuteza imbere. Gusa bakaba basaba abaturage bose bakeneye inama cyangwa inyunganizi kuri ibi ko babagana bakabafasha. Tuyishimire Patrick, Goodrich TV mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Patrick Tuyishimire turamushimiye cyane. Muri gahunda twise menya amateka y'igitariki ica mu makuru yacu twabateguriye icyegeranyo kivuga ku itariki ya 19 Gashyantare isi yose yifatanya kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubumenyamuntu n'umuco uzwi nka World Anthropology Day. Ni umunsi wihariye ugamije kwibutsa abantu bose ko kumenya no gusobanukirwa imico itandukanye, amateka n'imibereho y'abantu ari ingenzi mu kubaka amahoro, ubwumvikane n'iterambere
ry'amahanga. Reka tubyumve hamwe na mugenzi wacu Jean Damour Ndizeye. Uyu munsi umateka tariki ya 19 Gashyantare umwaka wa 2026. Kwa 19 Gashyantare isi yose yifatanya kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubumenyi n'umuco uzwi nka World Anthropology Day, umunsi wihariye ugamije kwibutsa abantu bose ko kumenya no gusobanukirwa imico itandukanye, amateka n'imibereho y'abantu ari ingenzi mu kubaka amahoro, ubwumvikane n'iterambere ry'amahanga. Uyu munsi watangijwe kandi na American Anthropological Association mu mwaka wa 2015 igamije gufasha abantu bose gusobanukirwa neza akamaro k'ubumenyi muntu cyangwa se anthropology mu buzima bwa buri munsi. Anthropology ni isomo ryiga ku muntu mu buryo bwimbitse, uko yibeshaho, uko yatekereza mu mateka, uko yitwara mu muryango, ndetse n'uko umuco uhinduka mu bihe bitandukanye. Mu magambo magufi, anthropology isobanura ubumenyi bwiga ku muntu n'imibereho ye yose. Kwizihiza World Anthropology Day biba ari uburyo bwo gusangiza abantu b'ingeri zose ubumenyi ku mibanire y'abantu, umuco, ururimi, imyemerere n'iterambere. Mu bihugu bitandukanye, ibigo by'amashuri, za kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi n'imiryango itandukanye bikora ibikorwa by'ubukangurambaga birimo ibiganiro mbwirwaruhame ku mico n'imibanire, amashusho cyangwa se documentary yerekanwa ku mateka n'imico y'abantu batandukanye, inama zihuza abanyabumenyi, abanyeshuri n'abaturage mu gusangira ubumenyi ku mibereho y'abantu, ndetse kandi n'imyidagaduro y'ubugeni, imbyino n'indirimbo za gakondo. Ubumenyi muntu kandi bufasha abantu kumenya ibi bikurikira: ko abantu batandukanye batekereza kandi bakabana mu mahoro n'ubwubahane, kwirinda ivangura, amacakubiri n'urwango rushingiye ku moko, imico cyangwa imyemerere, gusigasira indangagaciro z'abakurambere no kuzigeza ku rubyiruko, gusobanukirwa ko iterambere rya tekinoloji rifitanye isano n'imibereho y'abantu, ndetse kandi no gutegura ejo hazaza h'abatuye isi bungana amahoro n'ubutabera. Mu Rwanda, ibigo nka University of Rwanda, College of Art and Social Science, Academy of Language and Culture na Rwanda Culture Heritage Academy bifite uruhare rukomeye mu kubungabunga amateka n'umuco w'Abanyarwanda. Mu bikorwa byabo harimo gutoza urubyiruko gukunda umuco no kuwusigasira, gukora ubushakashatsi ku migenzo n'imigenamico y'Abanyarwanda, gutegura inama n'ibikorwa byo gusangiza ubumenyi ku muco n'imibanire. Ubutumwa nyakuri bwa World Anthropology Day ni uko abantu bose bakwiriye kumenya ko umuco w'umuntu ari indangamuntu ye, kumenya kandi ko ubumwe bw'abantu bukomoka ku kumenya no kubaha itandukaniro. Hari ukumenya kandi kumenya muntu ushobora gufasha guhosha amakimbirane n'intambara binyuze mu gusobanukirwa impamvu z'imyitwarire y'abantu. Uyu munsi kandi ufite inama z'ingenzi: kwigisha urubyiruko amateka n'umuco kuva bakiri bato, kureba filime n'amadocumentary yerekana imico itandukanye, kwigira ku bandi, gusura ahantu ndangamurage no gusoma ku muco, kurinda no guteza imbere indangagaciro zacu nk'Abanyarwanda, kugira ubushakashatsi ku mibereho y'abantu n'aho isi igeze mu mibanire. World Anthropology Day ni urwibutso rw'uko isi ifite abantu batandukanye ariko bafite indangagaciro zishobora kubahuza. Ni umunsi wo kumva ko kumenya ikiremwa muntu bidufasha kubaka isi itekanye, ishyize hamwe kandi yubaha itandukaniro. Ubumenyi ku muntu ni intangiriro y'amahoro. Uyu munsi umateka nanyisoreje. Ikurikirane buri munsi hamwe nanjye Jean Damour Ndizeye. Komeze kugira ibihe byiza. Igisubizo ku bifuza kugira amagara mazima n'abifuza gushora imari muri gym ni Goodrich Life Care. Ibazaniye fitness gym zirimo ibyuma bigezweho mu gukangura umubiri no kurinda indwara, ndetse n'uburyo bwo gutunga imashini imwe cyangwa gym yose ukishyura mu byiciro aho waba uri hose muri Afurika. Si ibyo gusa kandi kuko iri gutanga amasomo y'igihe kigufi ku bifuza kuba gym na fitness instructors ndetse na massage therapists. Dusanga i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Dezami urenze akarere, mu majyepfo mu Ruhango muri etaje iteganye na gare, ndetse no muri Canada mu mujyi wa Toronto. Ibisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara zanyu. Ikaze muri Goodrich Life Care, aho muri Mega Global Market twabazaniye inyunganiramirire zitandukanye zituruka mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde no mu Bushinwa. Twabazaniye X-Power Coffee ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Best Kids Brain Gummies itanga gukura neza no kwaguka k'ubwonko kw'abana, izamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kurinda ubwonko bw'abana guhungabana, inubaka kandi igikuriro ndetse n'igihagararo cy'umwana. Brain Booster ifasha ubwonko ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, ifasha kurinda kuvura umunaniro ukabije bizwi nka stress, ku bantu badasinzira neza ibafasha gusinzira, ifasha kandi abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Iyi produit yitwa Fititi,
iyi ngiyi igufasha kugabanya ibinure binyuze mu igogorwa ry'umubiri, isohora kandi imyanda mu mara, isukura ikanayungura amaraso. Iyi kandi ikura uburozi mu mubiri bizwi nka toxine. Best Red Care ifasha kuringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa, ndetse kandi igafasha abagore batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ifasha kandi kongera ubwiza bw'abagore kuko irimo anti-age ituma umuntu adasaza imburagihe. Man Prime ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongerera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongerera amasohoro, ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Tubafitiye kandi fish oil. Iyi ngiyi igufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso akajya ku murongo. Ifasha ubuzima bw'umutima, amagufwa ndetse n'ubwonko. Yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi fish oil ifite ubushobozi bwo gutwika urugimbu rudakenewe mu maraso. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 cyangwa 0782 mushobora no kudusanga aho dukorera mu karere ka Kicukiro, ruguru y'aho akarere gakorera ahazwi nko ku Badezami, uzamuka ugana muri gare rusange ya Nyanza. Gahunda z'umunsi zitangiwe no gukora siporo, burya amahirwe menshi no kubuza guhirwa. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza magufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri ubutoshye, ikamura ibinure bidakenewe, igatuma amaraso atembera neza. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye, kandagiramo wicaye mu ntebe wawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu, ifasha by'umwihariko abageze mu zabukuru. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko ku Badezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 0788 83 17 wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda, aho muri Kenya Minisitiri w'Ubuzima Aden Duale yatangaje ko ku itariki ya 17 Gashyantare 2026 iki gihugu cyakiriye doze ibihumbi 21 z'umuti mushya wa Lenacapavir Zentungo urinda abantu kwandura agakoko gatera sida, kiba ari icyambere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba giteye iyi ntambwe. Reka iyi ndetse n'izindi zose zo hanze tuzumve hamwe na mugenzi wacu Jean Bigirimana. Amakuru avuga amahanga reka tuyahire muri Kenya. Umuti mushya urinda abantu kwandura sida wageze muri iki gihugu. Minisitiri w'Ubuzima muri Kenya Aden Duale yatangaje ko kuwa 17 Gashyantare 2026 iki gihugu cyakiriye doze 21 z'umuti mushya Lenacapavir Zentungo urinda abantu kwandura agakoko gatera sida, kibi cyambere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba giteye intambwe. Leta ya Kenya iteganya gukwirakwiza doze mu turere 15 tugaragaramo ubwandu bwinshi bw'agakoko gatera sida, utundi tukazazihabwa muri Mata 2026 ubwo izaba yakiriye izindi 12,000. Minisitiri
Nduwaye yasobanuriye abaturage ko uyu muti utavura abanduye agakoko gatera sida, asaba abanduye ko bakomeza kunywa imiti basanzwe banywa umunsi ku wundi cyangwa gukoresha urushinge mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo. Uyu muti wakozwe na Gilead Sciences, ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyerewe mu gukora inkingo. Amasuzuma yakorewe mu bihugu bitandukanye inshuro 3 yagaragaje ko irinda virusi itera sida ku kigero cya 99.9% ufashwe buri mezi 6. Muri Nyakanga 2025 ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryemeje ko uyu muti watangira gukoreshwa. Ni igisubizo kiruta ibindi kuko umuti usanzwe wifashishwa mu gukumira ubwandu bw'aka gakoko unyobwa buri munsi, urushinge rusanzwe rwo rwaterwa buri mezi 2. Muri aya makuru yacu n'ubundi reka tugume muri iki gihugu cya Kenya. Aho iki gihugu cyaburijemo igitero cya Al-Shabaab. Igisirikare cya Kenya by'umwihariko abasirikare bo mu ishami rishinzwe guhangana n'iterabwoba baburijemo igitero cyarateguwe n'abo bikeka ko ari abo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ni igikorwa cyakozwe ku wa 18 Gashyantare 2026 nyuma yo gukurikirana hafi ibikorwa by'abagizi ba nabi, imirongo y'itumanaho ryabo n'ibindi bibahuza. Nyuma yo kwakira amakuru yaravuye mu butasi, abasirikare bo mu itsinda rishinzwe kurwanya iterabwoba bakurikiranye nabo bafata intwaro nyinshi zirimo amasasu 600, imbunda nto nini n'ibiturika byinshi bya biteganyijwe gukoresha mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Nairobi. Itangazo y'ishami ryashyize hanze ryavuga ko imigambi y'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukwica abanyakenya benshi wabujijwemo n'ishami ry'ubutasi. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi byihebe byateguye kugaba ibitero mu kwezi kw'igisibo kwa Ramadan. Amakuru akomeza avuga ko aba bateguye ibikorwa bari bateganyije n'ibindi bikorwa birimo gushimuta abanyamahanga. Inzego z'umutekano za Kenya zatangaje ko zakashije ibikorwa by'umutekano bwizeza abanyakenya umutekano usesuye. Zavuze ko iperereza rigikomeje mu gutahura ibindi bikorwa bijyanye n'iki gitero cyarateguwe. Mu byumweru 2 bishize ubutasi bwa Kenya bwataye konti z'abantu 13 nyuma y'ubusesenguzi bukomeye bwakozwe. Izo konti zari zirimo izabo muri Kenya, Uganda na Tanzania zose zarafunzwe nyuma yo kugaragaza ko zanyuzwagaho inkunga igamije gufasha abakora ibikorwa by'iterabwoba. Amakuru yacu avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarenze ku gahenge gashya kasabwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço mu gihe yari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Lourenço yifuje ko akagahenge katangira kubahirizwa kuri uyu wa 18 Gashyantare 2026 mu gihe yakomeje imyiteguro y'ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Tariki ya 13 Gashyantare Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye akagahenge, ariko ihuriro M23 ryagaragaje ko ibyo ari ibinyoma kuko iryo tangazo ryasohotse mu gihe ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika Masad Boulos yasabye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro M23 kubahiriza agahenge ibitero bya drone bigahagarara. Gusa nk'uko byagenze no mu bihe byabanje, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo kuri uyu wa 18 Gashyantare byagabye ibitero bya kajugujugu na drone bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero cyabaye imbarutso y'imirwano hagati y'ihuriro n'umutwe witwaje intwaro MLDP twirwaneho mu gace ka Rwisankuku na Nyaruhinga. Ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye gutwika inzu z'abaturage mu bice birimo Karongi na Rubembe. Tariki ya 14 Gashyantare nabwo zatwitse inzu mu midugudu irimo Karongi, Karingi na Gakenke zibyegeka kuri twirwane. Amakuru yacu yo mu mahanga kandi reka tuyakomereze mu gihugu cy'Ubufaransa. Umujyanama wa Sena yahamijwe icyaha cyo gufotora ubwambure bw'abagore. Urukiko rwo mu Bufaransa rwakatiye wahoze ari umujyanama w'inteko nshinga amategeko umutwe wa Sena Sebastien igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gufotora mu majipo y'abagore batabizi barimo n'abo muri Sena. Umwanzuro wafashwe kuri uyu wa 17 Gashyantare 2026 aho urukiko rwemeje ko uyu mugabo yajyaga afata amafoto y'abagore batabizi barimo abakora muri Sena yarangiza akayabika. Mu mwaka wa 2023 nibwo uyu mugabo yafashwe ubwo abakozi bakoranaga babonaga hard drive iriho amafoto arenga 1800 y'ubwambure bw'abagore. Bigaragara ko yagiye afatirwa mu ruhame nko mu muhanda ndetse no mu nteko ishinga amategeko. Ayo mafoto agaragaza bimwe mu bice by'ibanga by'abakobwa nk'ikibuno, umuntu wambaye akenda k'imbere. Bigaragara ko yabaga yafashwe abagore bambaye ijipo. Muri aya mafoto kandi harimo n'andi y'uwahoze akundana n'uyu mugabo Sebastien aho yambaye ubusa aryamye mu nzu y'uyu mugabo. Bikimenyekana yese aregwa na Sena ndetse ajyanwa mu rukiko aho yaje no kwirukanwa muri Sena. Mu rukiko Sebastien yisobanuye avuga ko ataragamije kugira uwahohotera ahubwo yumvaga ashaka gukusanya amafoto yerekana ubwiza bw'abagore. Uyu mugabo yaciwe muri Sena ndetse asabirwa ko bamujyana mu baganga bazobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Reka dutera akajisho kandi ku kinyamakuru Reuters ari naho dusoreza aya makuru yacu avuga mu mahanga, aho hari inkuru ivuga ko Vatican itazajya muri board y'amahoro ya Trump. Vatican yatangaje ko itazajya mu rwego rwiswe Board of Peace rwashyizweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bitewe n'uko inshingano z'urwego zakabaye zihabwa umuryango w'abibumbye. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika Cardinal Petro Parolin ku wa 17 Gashyantare 2026 aho yavuze ko Kiliziya itabona impamvu yo kujyaho kuri urwego. Ibi byabaye nyuma y'uko Ubutaliyani nabwo buherutse gutangaza ko urwego ruhabanye n'itegeko nshinga y'iki gihugu bityo rutazajya muri uru rwego. Board of Peace n'urwego Perezida Trump yatangiye kuvuga muri Nzeri 2025 agaragaza ko rugamije gushakisha umuti w'ikibazo cy'intambara yo muri Gaza, ariko aza kurwagura agaragaza ko ruzashakira n'ibisubizo andi makimbirane ari ku isi. Urwego rutavuzweho rumwe ahanini bitewe n'uko hari abavuga ko rwaba rugamije kwigizaho umuryango w'abibumbye. Uku kutavuga rumwe kwatumye bimwe mu bihugu byatumye kwinjiramo bitajyamo nubwo hari ibindi byemeye ubusabe. Iyi Board of Peace yatangijwe muri Mutarama 2026 ariko yamaganywe n'abayobozi batandukanye barimo n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio
Antonio Guterres wavuze ko inshingano zo kubungabunga amahoro ku isi zigomba gukomeza kuba iza Loni. Kugeza ubu ibihugu 26 nibyo bivuga ko byamaze kwinjira muri uru rwego mu bibarirwa 60 byatumiwe, mu gihe ibindi biri mu byasabwe ku rujyamo byakomeje kugaragaza imbogamizi zo kuri urwego rudagaciro ihame ry'uburenganzira bungana n'imiyoborere isanzwe y'inzego mpuzamahanga. Jean Bigirimana, Goodrich TV. mugenzi wacu Jean Bigirimana arakoze ku nkuru adusorerejeho, akaba ari nayo nkuru itugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye. Reka tubashimire mwe mwese twabanye muri ano makuru. Ngiye mwari kumwe Nirakoze Mick, kwanga bw'ibyuma twari kumwe na mugenzi wacu Ben niyo mungere. Mukomeze kugira ibihe byiza.